السنة الأخيرة ولا لا مازال لاشين كمان تقريبا 5 سنوات؟ 5 سنوات. وكيفاش كانت الامتحانات عبد الله؟ في متناول الجميع. La buenissima, donde va la vaca? La buenissima, donde va la vaca? È Palis Valenciano. No hay mucho de Algeria. Están todas tapadas las personas. 90.7 Serpidi. Intanto in questo castello vicino sono veramente in effetti Angelica e Medoro, e Angelica è preoccupata per il destino di Medoro e invoca una figura, quella della Magalcina. Ecco, qui il libretto ha trasformato la... Rai 1, Monte Serpidi, Rai 1 Sardinia. È lástima che il locale ya lo ha hecho. Schengen sono libere la circolazione delle persone nell'Unione Europea. Sempre a Roma il ricostruire. Radio Radicale. Allo stesso tempo bisogna anche Rai 2. Io credo che comunque la base del futurismo c'è l'improvvisazione, Rai 2. la simultaneità, 92.7. quella rottura degli schemi, per cui vogliamo rompere gli schemi, l'intervista è finita. Le notizie dalla Radio Vaticana, tra qualche sabato e le 3 ore della sera. Radio Maria, dalla Sardegna. Buena, otra más. 93.3, Rai 2. 93.3 en paralelo con 92.7. Otra nueva, no estaba antes. Entra más aquí que en Calamayor, Jordi. Es increíble. GR Parlamento. Per aver fatto il suo semplice lavoro di commissario di pubblica sicurezza della Repubblica Italiana, Pasquale Giuliano è stato 96.3, vamos a ver. Inviato in Puglia, una sorta d'esilio. Di sapere se questo sarà l'ennesimo caso di distruzione dell'habitat e della cultura di un popolo, oppure se sarà possibile per i Dongria Kond salvare la loro montagna sacra e la Corée du Nord et la communauté internationale a justement une glaciation qui passe par l'effet nucléaire qui vient. Ciao, come ti chiami? Chiara, quanti anni hai? Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana. To be untrue, I want to be with you. Don't want to lose my nerve. Kontratakienie są drogie z reguły
miesięczna opłata za prowadzenie konta dla nieletniego nie przekracza kilku złotych, ponieważ dla banku najważniejsze jest to, że już za młody pozyskuje nowego klienta. Mając młodzieżowe konto, dzieci mogą korzystać z większości tych funkcji, jakie dają konta dla dorosłych, wyjątkiem naborowych kontu Millennium. Mają dostęp do bankowości internetowej, mogą robić przelewy przez internet, mogą też korzystać z karty debetowej. Тільки безглузде, так би мовити, витрачання державних ресурсів і розм'якування Ce zabili colegul nostru, și este un răsfățat. Să iau un copil ascultător. Știu. Ale ja dopiero wyszłam z pracy i mam nieuruchomiony komputer. Nie pamiętam na pamięć, który to był numer zdjęcia. Ale moment, zaraz sobie